大家平安，大家拜督错该jam-jaman na makai tina na sudevat saka督错该jam-jaman na ruja sopi na kai na cemas ima zai tua senai ima zai tua 50 katu 5 kayan ima zai tua ita karan 40 katu kiro karan 诗篇55篇1到23节，求助的祷告。上帝啊，求你垂听我的祷告，不要躲开不理我的祈求。求你垂听我，回答我，我因焦虑而疲乏不堪。仇敌的恐吓，恶人的逼迫，都使我烦乱不已。他们把灾难加给我，他们向我发怒，憎恨我。我心充满痛苦，死亡的恐怖击碎了我，惊惶战栗抓住了我，恐怖笼罩着我。我切望有翅膀，像鸽子一样，能飞去寻找栖息的地方。我要飞到遥远的地方，投宿在荒野间。我要赶快为自己找避难所，好躲开狂风暴雨。主啊，求你变乱敌人的口音。我看见城里有暴动骚乱，他们日夜在城墙上巡行，到处充满着罪恶灾难，到处有破坏，街上全是欺压的和诡诈。若是仇敌捉弄我，我还能忍受，我还能够忍受；若是对头向我夸口，我还可以躲避。想不到却是你，我的同伴，我的知己，亲密的朋友。我们彼此有过亲密的交谈，我们曾一起到圣殿敬拜过。愿死亡突然临到我的仇敌，愿他们活活地坠入阴间，因为他们的家，他们的内心都充满邪恶。但是我要向上帝求助，上主一定会拯救我。无论早晨、中午、晚上，我要向他悲叹申诉，他一定会垂听。我在战斗中面临大敌，他要带领我从战场上平安归来。从太古掌权的上帝一定会听我，挫败他们，因为他们不肯改变，不敬畏上帝。我从前的同伴攻击他的朋友，他违背了自己的诺言。他的嘴唇比奶油还要滑，心里却充满了仇恨。他的言语比脂肪还要柔润，其实像一把出鞘的利剑。把重担卸给上主，他一定扶持你，他绝不让义人失败。但上帝，你要把凶徒推入死坑，你要使骗子夭折。至于我，我要一心信靠你。爱出开暖cemas sa督错该jam-jaman a sini pupa taruan dayau，将重担交给他。阿苏巴里斯克丹，阿苏奇纳布里达巴里萨克丹，我哥哥万短cemas，巴巴样短cemas。诗篇55篇的作者也是处在内外夹攻的困境，因此渴望像鸽子一样拥有翅膀，飞向能平静栖息的所在。诗人对仇敌的攻击感到惧怕和疲惫，其中最让他痛苦及后悔的，莫过于所信任的至亲友人竟设计要背叛他。诗人内心悲痛无奈，深感他无法再相信任何人，唯有上帝是他的依靠。最终，诗人表示他要把一切忧虑和重担交给上帝，深信上帝会帮助他，
不让信靠他的人走向失败灭亡的道路，并让不公义的人走入灭亡。而今台美断交已过了45个年头了，人们已渐渐习惯社会的快速变迁，也能坦然勇敢地活出自我的愿望。但是台湾在国际的地位是否仍处在心事谁人知的无奈呢？Ayusin para luang atan jam tina pas semarau saka kumalia nama tainu aja si cubungan tayau tasi paparang saka maya aiswa tabari sakadan amina cemas manarui kemelang amina cemas manarui papu picul amina cemas manarui semasa janujen saka nuna kemasarantin masaru aki paparang zato cemas tara paselintin saka maya ayatwa aichuana ingkana ki paparang za marka sau tayo tara pasazua to simpai tara pasazua to mauli panjaran saka aichua tiamaju ini ka ana pena ulidan ini kana pena seitana sau tayo ini kana apa mamau to sikudan to si aiwan tara pasazua to mauli saka tuje nama polat aku mendengar tayo dasi paparanga zan to ta cemas amin ta cemas manaru ta kasarin aichua sau tayo ini katina kemelan to matainu sikini meneman nyamaju saka ini katina kemelan turi matainu nutevril kina matu soanana na pasusu amar kata ari amar kata java amar kata semuka-muka tayo saka amin na cemas manari makaya ataka kiranga zan tayo saka latina na kemelang sepuya pararau to mana kainu cemas akila ruai manaru kemelantin to warung to akinman no cemas manaru kemelantin na matainu inuri aki paparanget aki aun to cemas manaru kemelang cemas to ta warung to ta kinman nui ni katina sumpu nui katina kila ruai to kainu cemas matainu tina laide to cemas matainu tina ki aun to cemas matainu tina pasamarau to mana ta Cina verida tabari sakadan saka ticina mapolat latina kemelang latina na kilaruaya paroro to mana kainu cemas saka latina kisamola asumupu to kainu cemas nuna mata zwa manaru kemelang ngati to mana warung pasusu to mana ta cemas dari bawa tayau saka tusu asini pakini menemetan ken 我有没有凡事都带到主面前，向他全然倾诉并交托呢？ Pasamara-marau tanutin, asuku mendanga akisu sini pasetayaw to atsaman, sa susi papula ta pasamarau to atsaman saka si paparangjan to atsamas, ayaya tanutin tutsu akadaman-daman, to manarutagaluin akin menem. Saka latina nagamalo kinunum ayakan na pasamarau saka kainuri 公义慈爱的上帝，感谢你对我们不离不弃的爱，愿你帮助我，无论在什么境遇，都能谦卑向你寻求智慧，常常亲近你，向你倾诉心意，并更多依靠你。Rukiliwakan Arusal selan ania kamai taliwabau. Mali-mali asu kiliwa tanwamen. Inka suci nauramen. Susin kiliwa kama nama pola ta marka swade ki mazeka sawan. Mas kiongamen la supusara jinaken. Kumaya namatay no ako si cebungan. Auri namake ke namite tukuan nakipakin dan sunanya semas. Kipakin tu amana susini papai tu sawan tu amanya puwarungan. Lamanana kijajaran na pararo tanusun sakana make manana apa semara-mara wa pararo tu amananya avinarungan sakana tariawanya kipaparang
dan sunanya semasa kana ke aung. Mas mali-mali ayakan ke aung pakata sumadan ti Yesu Kristo. Amen. Mali-mali ito sa kanyang nama kaitina misila selang sumupu kilaroy ito akay no semas latina na tapupisur latina na takamalang latina na tamaraloy to manawarong no ta kama semasi cari babaw at kakilingan ti Yesu Kristo. Ayakan na pasamaraw sa kajaway-jaway latina na suliva tutso at akini adavam taja pingan.